abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Urwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. Abana beza, abana nkunda, mumeze neza, murakomeye, ndabakunda cyane. Tugiye kwiga rero akaririmbo keza tuzaturirimba twese. I know muri beza, muzi gufata mu mutwe, ndabakunda cyane. Akaririmbo rero gatangira gutya: iyo tubyina turirimba la 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 la, iyo dukina turirimba la 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 la, begutujwi turirimba la 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 la, iyo tubyina turirimba la 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 la, iyo dukina turirimba la 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 la. Woo! Sikeza? Yes! Noneho tugiye kuririmba sasa. Tugiye kwiga akantu gato akambere. Twagiye? Iyo tubyina turirimba la 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 la. Byiza cyane, uri beza. Tugiye ku kakabiri sa. Iyo dukina turirimba la 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 la. Yes! Ndabakunda cyane, murabizi, muzi kuririmba, amajwi yanyu ni yes. Noneho tugiye ku kagatatu sasa. Akagatatu kakandi begutujwi turirimba la 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 la. Muri abana beza, muririmba neza, mufite amajwi meza. Noneho tugiye kuririmba indirimbo yose, tuhiriye ku indirimbo yose. Twagiye. Iyo tubyina turirimba la 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 la, iyo dukina turirimba la 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 la, begutujwi turirimba la 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 la, iyo tubyina turirimba la 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 la, iyo dukina turirimba la 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 la. Bravo! Muraho. Ngiye kubacira umugani, mbabambuza umugani, nuzavika mugana azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku nkingi y'inzu. Harabaye ntihakabe, habayeho inka n'ingoma. Burya uruvu ruravugiriza, nyirabasare igasabagirana inanga, naho imisambi igahiga. Mbere y'uko mbacira umugani, nagira ngo mbabwire ko ngiye kubigisha amagambo 3 akomeye.
amagambo atatu akomeye: indyanyama, indyabyatsi n'indyabyose. Kera inyamaswa zarasangiraga, zikarira hamwe, zikarya bimwe. Nuko haza kugera inyamaswa nini zitangira kujya zicura intoya. Intare igafata ibiryo byose ikabirundanya, igafata ahantu hanini ikavuga iti aha ni ahanjye ntihazagire uhagera. Inka nayo bikabuko, igafata ahantu hanini, igafata ibiryo byinshi, hanyuma ikabwira izindi nyamaswa iti ntihagire ugera ahangaha. Inyamaswa ntoya zitangira kwicwa n'inzara. Nuko zirarwana, inyamaswa zirarwana. Imana irabireba iti inyamaswa zanjye zizashira, zizamarana. Itumiza inama inyamaswa zose irazihamagaza, ziraza. Intare iraza, ingwe ziraza, impyisi ziraza, inka ziraza nyinshi, ihene ziraza, inyoni ziraza, bakame ziraza, inyamaswa nini n'intoya zose zirahurura ziraza. Zihageze rero, Imana ifata ijambo iti nagira ngo mbabwire ko ngiye kubagabanya ibyo kurya, ntimuzongere kubirwanira. Inyamaswa zimwe zikoma mu mashyi, izindi zirijujuta. Wa muntu mbese nuko Imana igira iza mbere iti mwebwe muri indyanyama, muzajya murya inyama gusa. Ifata intare irayibwira iti ni wowe uyoboye indyanyama, ngaho nimugende. Maze indyanyama zigenda zijujuta ngo tuzarya inyama gusa, ntabwo tuzagira ibindi turya, tuzabirya maze nzarebe izatubona se. Ariko Imana nayo sinzi uko yigeze, ziragenda. Imana igira izindi nazo irazibwira iti mwebwe muri indyabyatsi, muzajya murisha gusa, murya ibyatsi byonyine. Ibwira inka iti wankawe, wahenewe, mukurira indyabyatsi, ngaho nimugende. Nazo ziragenda zizunguza imirizo, zigenda zijujuta ngo turi indyabyatsi, tuzajya turya ibyatsi gusa, turisha gusa. Kubera iki se twe tutazarya inyama? Zarakaye, mbe kuki tutazarya inyama? Inyama tuzazirya maze tuzareba. Ariko Imana yigize itesiyegariwe, nazo ziragenda. Hasigara rero izindi, irazibwira iti muri indyabyose. Aho rero hakabamo n'umuntu, maze umuntu si ukubyina, umuntu arabyina ko ati twebwe inyama tuzazirya, ibyatsi bimwe tuzabirya, imbuto ntacyo duheje. Arabyina arishima, iti ngaho mutahe. Nabo barataha. Burije burakeye, mu gitondo kare indyanyama zimwe zikuriwe n'intare zirabyuka kare mu gitondo, wora ngo zigiye kurya ibyatsi, ngo Imana itarabyuka ngo zirebe ko ibimenya. Nuko ziragenda ngo zigere ku byatsi, zishikure reka da. Byagenze bitera, imwe ikitegereza mu kanwa k'indi, isanga zazanye amenyo maremare hamwe y'imikaka adashobora guca ibyatsi. Zita ubwo nta kundi nyine. Nuko ziragenda. Indyabyatsi nazo ubwo zirabyuka zombonga buhoro. Ziti tugende turya inyama maze turebe ko Imana ibimenya. Irabimenya se? Ziragiye, zigeze ku nyama, reka da, zirariye biranga. Zirebye mu kanwa, zisanga nta menyo manini y'imikaka zifite yo gukacanga inyama. Ziti yewe mureke twigendere, ubwo nyine uko Imana yatugize nuko nguko. Nuko zirataha. Muribuka amagambo atatu nababwiye? Ninde wayibagiwe? Ngaho nimumbwire. Indyanyama ni iki? Inyamaswa zirya inyama gusa.
Indyabyatsi. 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 Aha! Inyamaswa zirisha gusa, zirya ibyatsi gusa. Naho indya byose. Mwakoze kunkurikira, nanjye ndirya byose nkamwe. Sinjye wahera hahera umugani. Abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. Umusozi. Imisozi. Izuba. Akabuye. Akana. Umuneke. Amaso. Imisatsi. Ayangena amababa. Ikirenge. Akarenge. Akaboko. Akandi kaboko. Amazuru. Amaso. Umutwe. Ingagi. Amatwi. Ingano. Undi mugamo. Akobo. Igikombe. Indobo. Karongo. Akandi karongo. Ingoma. Umwana w'ingagi mu Rwanda arimo aravuza ingoma. Dukomeje n'ikiganiro cyacu cy'Itetero, aba ari byiza kugira ngo tubane n'abana bacu, aba ari byiza kugira ngo tuganire n'abana batandukanye. Uyu munsi ushobora kuba uri umwana ufite ikibazo runaka, ariko ntabwo bivuze ngo icyo kibazo nicyo kigomba kuguheza mu bandi bana. Nayo mpamvu twageze gutya tugira amahirwe yo gutembera i Nyabihu, turangije tujya mu kigo cy'abana bafite ubumuga bwo kumva no kutavuga. Aha ngaha ni Demonstration Center for the Deaf, aho rero bakubwira ngo ni abacu tubiteho. Nibo tugiye kuganira kugira ngo tumenye uko babayeho, nubwo batumva nubwo batavuga, ariko hari uko babayeho kandi byiza nabo bishimye.
ni mu minota mike twarangiza tugakurikira ibyo batubwira abarimu babigisha ese abo bana bimeze gute kugira ngo twese twumve ko n'abacu tugomba kubitaho nk'uko ari abana b'abanyarwanda nk'uko ari abana b'u Rwanda. Ni nayo mpamvu uyu mwanya mu kiganiro Itetero ugomba kuba uhari. Ni televiziyo y'u Rwanda Gende Make. Mwari tuje gusura abana ho gatoya, turi mu kiganiro cy'Itetero, turagira ngo tumenye ubuzima babayemo, bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko nanone hari ubuzima babayemo kandi nabo bagomba kubaho nk'abana babo. Rero ndagira ngo uraza kutubwiraho bikeya uko babayeho ndetse n'uko mubigisha, kugira ngo n'ababyeyi bari mu rugo bakurikiye televiziyo y'u Rwanda, ababyeyi bakurikiye ikiganiro cy'Itetero bamenye ko bagomba kubana n'abana babo. Niba afite ubwo bumuga ese agomba kuba mu rugo cyangwa ntabwo agomba kuba mu rugo, kugira ngo agende amufasha kugira ngo nawe ubuzima bwe bugende neza. Iri shuri mureba twatangiranye turacakira abana ariko ni bakeya, ariko kuko ariho bakiva iwabo mu rugo baraza bagera hano tugatangira kubigisha ururimi rw'amarenga, kuko abavuye iwabo nta rurimi afite, nta kintu na kimwe aramenya. Noneho tugatangira kumwigisha dukoresheje amafoto, ibigaragara neza, dukoresheje ibintu bifatika, arabona nawe akamenya icyo asobanukiwe. Tukamwigisha nko kumwigisha imibare twifashisha amafoto y'ibintu bigaragara, kumwigisha alphabe nabwo twifashisha amafoto y'inyuguti zigaragara ariko dukoresheje ururimi rw'amarenga. Kumwigisha kubara dufata ibintu bifatika tukabibara ariko tugakoresha ururimi rw'amarenga. Umwana rero kuko abavuye iwabo nta rurimi, niyo mpamvu dutangira kumwigisha a ariko tukavuga kugira ngo nawe akurikirane uko mwarimu avuga. Twaba turi kuvuga kubara rimwe turarimwereka, ukavugisha umunwa ijwi ryawe umwana akaryumva akawukopera ibyo urimo uravuga, bigatuma umwana akura amenyera, noneho akiyumvamo ibyo kwiga n'akamaro kabyo. Tubategura igihe cy'imyaka 2 kuva mu wa mbere P1 na P2, barangiza icyo cyiciro tubajyana mu kindi kigo cy'amashuri aho bajya guhura n'abandi bana bagakompeta, bo baba badafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bakigira hamwe mu ishuri rimwe nta kibazo. Noneho tukabigisha tubasobanurira kuko baba bamaze kumenya neza ururimi rw'amarenga, nta kibazo bafite. Noneho bagakomeza bimuka mu myaka ikurikiyeho, bajya muri P4 P5, bakimuka bajya no muri segonderi, kuko aba aturutse mu rugo ataramenya ururimi rw'amarenga kandi mu giturage nta bimenyetso barabona by'amarenga. Niyo mpamvu baza tukabigisha bonyine batari kumwe n'abandi bana wenda bumva, tukabigisha ari abadefu gusa hano mu ishuri ry'abatumva, tukabafashiriza aho ngaho. Mwana we naramubonye ndamutangarira, yarandebye ndamunamira, ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Mwana we nasanze ari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubahwa. Mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Mwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi.
nasanze umwana ari umwami ufite umutima wera umwami uhakagahakwa umwami ufite ubuntu urakeye ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imiragano amazi ibiyaga bikibirindura umwana ni umutware umwana ni umutware umwana ni umutware mumutega amatwi amaso n'umutima akamusuzugure mumuseke ahora asusurutse umwana ni umutware. abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyuma. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. habayeho akana keza k'agakobwa kitwa Kaneza. Kaneza yari umwana mwiza, yari umwana ushimishije, yari umwana ukina n'abandi. Kaneza yaseka abantu bose bakanezerwa. Kaneza uwo rero yagiraga nyirakuru. Nyirakuru wa Kaneza yarashaje cyane, imvi zarabaye uruyenzi, umusatsi wose nyine urumva wari warabaye umweru, ntiyari akigira amenyo. Ariko nyirakuru wa Kaneza yahoranaga agahinda kubera yuko yakundaga abana, ariko umwuzukuru we Kaneza akamutinya. Nyirakuru wa Kaneza yakundaga kuririmbira abana, igihe cyose akaba aririmba akikijwe n'abana, kandi reka abana banamukunde bamusange. Yari afite ibiti byinshi by'imbuto, abana akabaha imbuto bakarya bakishima. Umunsi umwe nyirakuru wa Kaneza yari akikijwe n'abana aririmba. Kaneza kubera kumutinya atamwegereye, ari hirya kumwe n'abandi bana bakina. Uko mukecuru aririmba, abana bose barari kumwe na Kaneza bagenda biruka bakurikije ijwi rya mukecuru ngo bamwegere, bumve uko aririmba bamwegereye. Ariko Kaneza we yasigaye iyo hirya wenyine yigunze, atinya kwegera mukecuru kandi yari afite ubwoba ko yamutinyaga. Mukecuru aririmba igihozo yahimbiye umwuzukuru we Kaneza. Nifitiye akana k'ibisage, akana k'ibitama, akana gasa n'inyenyeri, akana gasa n'izuba, akana gasa n'ukwezi. Kaneza wanjye, Kaneza nkunda,
Kaneza aho yari ari arungurukira mu biti akomeza kumva mukecuru aririmba ako karirimbo maze atwarwa n'udututsi arasinzira. Kaneza amaze gusinzira mukecuru aza buhoro 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 yomboka aterura kuzukuru ke yakundaga agashyira mu gituza. Kaneza aho akangukiye ashigukira hejuru abona mukecuru niwe umufite agira ubwoba, ariko mu gihe akigira ubwoba mukecuru wari uzi ko Kaneza akunda imineke cyane amuha umuneke amusekera amwishimiye n'ubwuzu na rwa rukundo rwose yamukundaga. Kaneza arya umuneke, Kaneza arishima. Kuva icyo gihe mukecuru na Kaneza baba inshuti. Abana mwongeye kwirirwa, uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. Ubongo is a Swahili word and the meaning of it is brain. You use it to find solutions to whatever life throws your way. If you're in a tough situation, don't give up, don't you complain. It's okay, you'll find a way, just use your brain. Tumia ubongo, just use your ubongo. Ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids. Tumia ubongo, just use your ubongo. Ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids. Isiganwa ry'uyu munsi riraza kuba rikomeye. Ibirangirire nka kaka, kobe nabyo birimo. Ubu twagiye, ngwino gasovu gato. Ubu twagiye, nimuze kunsiga. Ntugire ikibazo Baraka, ndi muzima nditeguye. Yego, mbere yuko dutangira gusiganwa, reka turebe ku nzira y'uyu mwaka. Yego, reka mbereke ikarita. None se kandi ikarita niyi. Ni ngombwa kumenya inzira. Aho bakeneye kujya, uko hareshya, aho rirangirira, nta karita. Urumva bamenya bataho bajya. Ikarita nziza. Ibi bituma irushanwa risobanuka. Byose nge ndi kubireba nibereye hano. Warakoze jose ryanjye rirerire. Disi kobe nta kintu ashobora kubona. Reka tumuterure turebe ko nawe yareba. Umva, kureba isiganwa rinyura no gusiganwa ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Icyo mwese muramureba ivumbi ryahonyuze. Koba, reka dutangire. Hanze hatangiye gushya. Yego, ni igihe cy'isiganwa. Abasiganwa, mubye mu mwanya. Aya niyo mahirwe yo gutsinda. Koba, biha akaruhuko. Umva Kibena, tugomba gutegura ikirere. Nijya utangira. Kuki utareba ku isaha noneho tugatangira? Nibigera saa 7 zuzuye, isiganwa riratangira. 3, 2, twagiye! Genda, genda, ihute, ihute!
amasegonda 58. Iyi saha ifite ikihe kibazo? Kuki itongera ngo itangire? Ntiyongeye gutangira, iracyagenda. Ugomba kureba ibice byayo bitandukanye. Uva iburyo ugana ibumoso ikwereka amasegonda, hanyuma iminota, nyuma amasaha. Uko habamo amasegonda 60 mu munota, amasegonda arabara, yagera kuri 59 hakiyandikamo umunota. Hanyuma amasegonda akongera gutangira kubara. Urabibona? Dore mbikweretse ku munota ugezemo n'amasegonda atangiye bundi bushya. Uko niko dusoma ibihe. Buri masegonda 60 tubona umunota umwe. Iminota igakomeza kubara. Iminota yaba 60 hakiyandikamo isaha imwe. Ese ni amayeri yanjye nakoresheje? Mageze ku mwanya wa kabiri. Mama Ndege shobora kuba wandushije amayeri pe. Ibyiza ni nk'umusatsi gakende, buri wese aba afite amayeri ye, ariko nawe wakoze neza. Igihe wasoreje ni nk'iminota 4 n'amasegonda 25. Genda yego. Wow. Wakoresheje isaha imwe n'iminota 47 n'amasegonda 28. Naho gazovu gato waje ku isaha n'iminota 47 n'amasegonda 25. Gakera atsindishije amasegonda. Yarari he? Sinigeze mubona mu nzira yose twaciyemo, ahubwo anciyeho mu kurangiza. Mama Ndege, nabonye umunyenga. Mwakoze mwese abasiganwe. Uwatsinze uyu mwaka ni Mama Ndege. Yego. Mama Ndege. Mama Ndege. Mama Ndege. Mama Ndege. Mama Ndege. Mama Ndege. Murakoze. Murakoze cyane. Rwose murakoze mwese. Uyu rwose wari umwanya wanjye. Ninjye watsinze rwose. Aba babiri ntibigeze biruka. Mama Ndege yagurutse, naho Ngedere we nawe yagiye yicunda mu mizabibu. Iri ryari isiganwa ryo kwiruka, kandi mubirutse ninjye wahageze mbere. Ninjye ugomba gutsinda. Niba ari uko bimeze, nanjye naba natsinze. Mutuze rwose. Gakeri yaduciyeho. None uri kuvuga ngo wamusize. Yaje nyitendetse ku murizo. Tugezeho gusoreza, aransimbuka aransiga. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Njye nta mategeko nagize numva ambwira yuko nagomba kuguruka. Murakeka kuguruka ari ibintu byoroshye? Kuki se mwe mutagurutse? Yego. Nanjye simbyumva. Mwebwe muribwira ko kurangira ari byo byoroshye. Murabona ibikota mu ntoki zanjye. Niba ari ibyo ngibyo, noneho dushobora kuvuga ko ari njye watsinze. Nabonye aho dusoreza mbere yuko makandagiza ibirenge byanjye. Kureba kwanjye byihuse kurusha uko niruka. Kaka Kobe, wari ukiri kwiruka? Nitwigeze twibuka ko waba uri inyuma. Nawe ariko hari wibagiwe kuri gusiganwa ahari. Ntimuseke. Reka twumve icyo tubwira Kaka Kobe. Kuki watinze koko? Niki cyakubayeho? Umva mureke avuge. Buretse. Mwambwira igihe nakoresheje. Ubushize nakoresheje amasaha 2 n'iminota 32. Nashaka kumenya niba uyu munsi nakoresheje igihe cyiza. Kaka Kobe, yihanganire. Twahagaritse isaha. Ntabwo tuzi igihe wakoresheje. Kibena, twabibona. Ndibuka isiganwa ryatangiye saa 7 mu kadomo. None Kaka Kobe ageze ahangaha saa 9:20. Nibyo. Ibyo biroroshye.
9:22 ukuyemo 7. nibyo. Iyo urimo gukuramo cyangwa uri guteranya ibihe ugomba kureba ko watondetse neza. 0 ukuyemo 0. 2 ukuyemo 0 ni 2. ubu turangize iby'iminota. Reka turebe ku masaha. 3 ukuyemo 1. 2. Kakagobe, uyu mwaka byagufasha amasaha 2 n'iminota 20 kugira ngo urangize amasiganwa. Dore iminota nagabanije. Yego, kugira ngo urebe igihe bagabanyije ku by'ubushize turafata igihe cy'ubushize dukuremo iby'ubu. Rero reka tubikore. Reka dutangire ku minota. 2 ukuyemo 0. 2. 3 ukuyemo 2. 1. Turangije ku by'iminota. Reka tujye ku masaha noneho. 2 ukuyemo 2. 0. Noneho 0 ukuyemo 0. nabyo ni 0. Yego, Kakakobe yagabanyije iminota 20 ku gihe yakoresheje ubushize. Uyu munsi wivuguruye Kakakobe. Byagutwaye igihe gito kwirukankira irushanwa ugereranyije n'ubushize. Ubu wihuse cyane. Byiza. Niyo maze kwitoza cyane umwaka utaha nzatsinda. Byiza rwose. Urimo urabyumva? We udashaka gutsinda niwe watsinze. Twese twaganiraga ku watsinze. Uwirutse neza ninde waje kuri uyu mwanya? Mu gihe Kakakobe wanejejwe nuko yagabanyije igihe ku cyo yari asanzwe akoresha. Twagombye kumwigiraho. Ugerageza kwiyongera imbaraga niwe uba watsinze. Narakoze ibyo ni byiza, ariko nshobora gukoresha ku mazi. Ndatekereza ko buri wese muri twanyotewe, ariko sinzi inzira umuntu yabonamo amazi. Nta mazi araha, ariko munkurikire ku iriba. Turabafasha kugerayo koko. Turi hafi kwagera akazuvu gato. Ibyo ni ugutuma numagara cyane. Ndashaka amazi. Hari amazi hariya ugana kuri ruriya ruhande. Ariko tugomba gushaka ko twakuraho kiriya kibuye. Ndaza kubereka uko bikorwa. Komera Gakende. Kiranyishe. urimo urashaka uko wagera ku isoko ni ukunyura hano neza. Wowe Nirizima. sinigeze mbona ikintu kimeze gutya. musubize ibibazo byanjye ndabareka mugende. ariko mumbwire ni sangahe mugomba kuba mugeze mu rugo? Ngenda bwije. Ngenda izuba rirenze. Ndagenda nijoro. Turagenda saa 12:30. Kibena Yamenye ati izina ryanjye. mwese mugomba kuzajya mwita kugenga Kibena isaha ibereka igihe nyacyo. ntimukajye muvuga ngo mukanya. ubu mu kanya gato mujye muvuga igihe nyacyo. mugomba kubaha igihe. igihe kirahenze. iyo uvuze uti ndakora iki kintu saa 3 zuzuye z'amanywa, ugomba nyine kubahiriza igihe. nk'uko nabibabwiye mugomba kubaha igihe. igihe kirahenze. muzi kureba ku isaha?
nkoresha isaha buri gihe kugira ngo mpangire umunsi wanjye. Mva ku ishuri 8:30. uri umukobwa uzi icyo akora. Ngwino hano wereke bagenzi bawe 8:20 kuri iyi saha. Hera ku masaha. Iyi ni 8:00. Hanyuma n'igice kubera ikiganza kiri kuri 6. Kubera iki? Ari kuri 6 kibena. Nyine 6 ni mu cya kabiri cy'uruziga rwose. Ukoze neza. Ariko wibagiye ko amasaha nayo yagira icya kabiri hagati ya 2 na 3. Inshinge z'isaha zose zenguruka isaha. Ariko urubara amasaha rugenda buhoro. Urushinge rw'iminota ruzenguruka inshuro imwe rukabara isaha. Ariko urw'isaha rusimbuka rimwe rimwe rugana umubare ukurikiyeho. Iyo uru rushinge ruzengurutse 1/2. Urushinge rw'isaha ruba ruri hagati y'imibare 2 ikurikirana. Ngaho rero komeza. Kuki utanyereka 8:30? Yego. Urakoze saha idasanzwe. None twebwe bite? Ugomba gusubiza kugira ngo utambuke. Yego saha idasanzwe. Ngaho nandimo ikibazo. Yego. Kuki utanyereka 8:30? 8:30. Ndabona 8 ariko 30 rwose kuri iyi saha iragenda kugera kuri 12. Umva Gakende, iyo usoma amasaha ubara imibare nk'amasaha saa 7 zuzuye, saa 8 ugakomeza mpaka ugeze saa 6. Ariko iyo urebye ku rushinge rw'iminota kuzenguruka rimwe ni iminota 60, kuko iminota 60 ni isaha imwe. Ngwino binyereke hano. Buratse aho ni 8 zirenga igice. Ni ikibazo kirimo agatego. 8:30 bisa na 30 irenze kuri 8. Ndabyumvishe. Nyereka ikindi gihe. Ibyo ndabizi. Ni 8 zirengaho 4. Yego, soma ibi biraha. Ubu rero dushobora kubivuga gutya. Ninde ubizi? Isaha imwe ingana n'iminota 60. 1/4 cya 60 ni iminota 15. Ni ukuvuga ngo saa 8 zirengaho 4 ari saa 8:15. Umva ni njye ugezweho. Mu kibazo rero saha idasanzwe. Ndabona isaha ari 5, hanyuma iminota ni 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ni saa 5 n'iminota 45. Icya 4 kuri saa 6. Mu Giswahili tuvuga saa 6 kasorobo. Noneho byari ninjye usigaye.
ariko murabizi ntaretse abana barabanza njye ndabizi cyane ibyerekeranye n'igihe niyo haba ku isaha y'imibare icya kane kuri bivuze ko haba habura iminota 15 ngo isaha ikurikireho igere saha idasanzwe yibuye nk'ikibazo. umva ibi biroroshye saa 12:52 cyangwa ukavuga iminota 8 ibura kuri saa moya. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. They say that time is precious. Don't let time run away from us. If you stop by counting seconds, soon you'll be counting minutes. And once you've counted minutes, soon time turns to hours. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. Let's start to count the hours. A day has passed at 24. And when the 7th day has passed, we finished up a week at last. 4 weeks, a month, 12 months, a year has passed. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. You have to mind your time, don't waste your time now. Keep time and you'll be fine. Remember our time is precious. Can't let it get away from us. Make sure you use your mind to always keep track of time. What is mathematics? Mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car, so you will know if you've gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length, and depth, and represent with X, Y, and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. Mathematics, 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 Okay. Mathematics, how I love it. Mathematics, Sing about the magic of mathematics. Mathematics, Making number
abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? 2. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani?